down and relax. Go down. Very slow, very slow. 5 repetitions and then After that. Vero, next. A vidio? Samo pravi igrač. Ok, znači 10 minuta sa Martinom, stoga 10 minuta ševa, par minuta na loptu. Idemo u trojkama završnicu napraviti. Trojkama završnicu i nakon toga ćemo igrati 5 na 5 plus 1 bloker, 4 ekipe. To će biti trening za danas. You can start or not? I can start. I'm ready and the players are also ready. Okay, let's start. Gentlemen, line up on the middle line. Let's go. Let's start it. Skipping, easy move up, lever, Desna. Also arm, Now we start skipping, then side, Kruger. Feet always left, right, forward. Knees together, knees together. Yeah, we make only one side, Always two players together now. Bravo, Caro! Let's go, come on. Turn around. Send him also down, Tetsky. Send him down to the ground also. Aimo. Turn around. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Magiju! 10, 11, Tako neće, 12, 13, 15, 16. Dobro. 17, 18. Dobro, no? Bože, ušlo je 2 metra iza. 3, 4, 5. Ajde, da ćemo ma. Ajde. 10, 11, 12, 13. Idete unutra. Mila šutne, ide dijagonala na Lacija, Laci centrira, Pero na prvu, Mile na drugu, Mile ide centrirat, Maci na prvu, Pero na drugu. Tako je! Lagano oko štapova dođete, malo produži trčanje do ovih štapova, pa onda unutra. Pa, ajmo dalje. Ima jedan, dva, Imaš ga! Imaš ga! Ajmo!
Kako je lijepo gledat. Ajmo dalje. Opet ti koji. A? Bravo. Si! Igrali smo u Zenici, prvi put smo igrali. Protiv Tavišci, sa Luksemburg je bio Lučki Bojac. Sam! Tako je! Gledaj! Šime! Još, Laci! Bravo! Tako je! 2-0 plavi! Pazi lijevo, Meja! Ajde, ej! Pusti! Prve! Ajde, ne! 2-1! Čeba sam! Bravo! 4-3! Ajde! Uzmi odmah! Gol. Idemo naravno da stisne gol. On training under 18. Ajde, Čeba!